clear tu te chi bai ule tun tuma hian Mizoram Lok Ayukta chairperson Pusilal Sota IAS retire kan kom dona tun tum kan program hi uluk taka min lo thlir sak turin mi puite kan han som cheu ani Mizoram a hian Lok Ayukta kan ti hi kumsang ni som pakua March ni som pakhat kha adin tran na kan ti thei ome khamini kha pusotan o taking alak ni ani a ti chuan Lok Ayukta hi enge ani chia mi puiten eng tianga kan man tangkai tur nge ani ti te enge an na tho adin chan ti te kha voina hian riat kan tum dona zirchian kan tum don ani ber maya chumi bei sei chuan e interview hi kan buat sai ani Lok Ayukta hi lemhlet na le e ruk na alo bo thei na India sarkarina adin ani amumal takin dan te siamin chumi noya chuan state tinina an nei tura aduan ani angin ke ni state a po hei kan han nei chove ta a kan soitak ang khan March ni som pakhat sang ni som pakua kha adin tran ani a tuna hen alat labal le maya andin mun chia staff an mamu ang te an nei thei to em enge ni mamu an langa hle ni te pon kan hria chung te po chu tun tuma hian han zo chuak kan tum te zinga poimo ani anga ti chuanin kan interview tur puso te unau hi unau chhun om ani a mi tam tak chuan kan hria anga unau pathum mi pa pathum IAS inziak atling thei ania an pathum hian mi chuanom tak anian service hun chungin an record tha em veka tuna hian an retire vek to ani he puso ta hi Bihar Kedar ni insang zakwa som riat pakhat khan IAS a inziak tlinga chumi ma chuan sang kha zakwa som sari pakua khan IANAS Central Service tiang khana inziak tlinga chumi nuloka chun du khop lovin IAS a han tilea tiang chuan IAS that takina inziak tling chowa Bihara kumsom thum le pali zet mai service sa chu tiang chuan Mizoram a te poron chuang chuakin Mizoram a hian kumthum vel service finance te PhD social welfare ti te tin higher and technical education le department dang department sang aron encola principal secretary in aron omani a chumi nuwa chuk thale Bihara tiang khan service chunjom le in a retire ta a chumi nuwa chuan tuna hian Mizoram Lok Ayukta chairperson masaber anita ani eiruk na le hlemhlet na abo theina turata na mala tu poimo chuta kan chuan dolol ho tu paber aron ni chota achunga hian beise na le rinna na satak kan nei mekani amai ro chu na thok thei turin Mizoram state sarkar hian athuam tha tokem engen yan din hun ti te kha thil poimo anita ani ponisela hei pusota te unau hi kan soitak ang khan chu tianga mi chuanom chu nia pulal thara IAS ani hi an unau IAS tlingzinga chuna upaberanian unawa po upalampang ania tiang chuan puso puthara chu tuna hian a retire huwa khan Nagaland CM advisor in tuna hian omekania CM po hi pathum ngot mai ron to a CM dang inan ron thaka amar chu thanangiang aniang chu ama hen som le thina tuna pathum nan CM tunan CM ni mekhi a ron le meka chu tiang khopa mithale ni na thok tha chu ni mi ming tha ani a pulal thara IAS retire ti chuanin puso ta ti lo chu kha nge ni kan threthewa pulal nun moi chuango kan chief secretary kal chuak ta kha mi ming tha em kan chuan thin kha tuna hian ani hi chu Mizoram Chief Information Commissioner in tuna hian ommek ani a yani po IAS retire to thonian uyomang reng viawa chuti ruale ro chuan an retire nuwa ipoi mo tak tak an lani thowani anni unaw ron chor chuadan hi anga inom ve hrim hrima thumat le min kan nei thuide uhleka min lo khathiam ula anni hi react khochuak anni a an hun line no pan live phei chuan react chu thingtlang tak alani yang ti chuanin hetianga IAS anni pathuman han ni thot mai hi aro pui tak zeta chu tianga nga en kol thei tu annu le pa te han soi chu ve hrim ka duwa an pa hi pungama ani a
Paul ni po apas lo ani chu tiang mi chu ni ti chuan in annu hi pilai thang pui nia pilai anti maya ani phei chu sikula kal lo hrim hrim ani chung nu le pa le kha thiam lo iti mayang khang te khanin an han enkol chhowania pilai hi an unau enkol ahemi an le khazir chhona a enkol tu ber kai fuai tu berala ni le tangala amak angreng hle maya hetiang khopa puitling hian afa te hi aron ser chuak theya an unau hi pakwan nian tet line pani an borla pasari an puitlinga an vai mai hian an puitling em veka ti chuan a puitling zual kha mi pathum kan han soi chumi zinga chuanin an farnu lalma sai ani he as tuna hianin senior professor in MZ iwa ommekani chutiang chuan midang te po soi tu tam takan omang maro chu kan soi vek to lo mayanga chutiang khopa unau chung ko hlo thling ron cher chuak tu te chu punga male pilai thang pui te le khathiam lo an ni tlat mai mak takani pathian ti na nen thei top chuin rin om na le tai mak na nen an fa ten en kola hetiang hian an ron chor chuak the ni ti kha kan soi masadu ani engpo ni se zona tur kha kan nga a lok ayuk ta chungchang kan khiat chian theina tur tan le eng tin nge ni kan chhot tang kai theyang ti kha mi puiten kan khiat thiam kan du sia wangin khala hang kan lu chhonong nok to mayanga pon se pusot lok ayuk ta hi enge ni ani dan chia hei aming ta hi lok ayuk ta han ti ani ta a avai tong angreng hle maya a om zia te po khamin han ril pa la lok ayuk ta hi eng tiang eng ang chiang he ni ti kha kongen min han ril masalok ta che ani khop mai mizoram a hian vai tong hi kan la komnel vak lova ayukta kan han ti hi vai ho chon ayukt an ti maya commissioner tina luk ania hey divisional commissioner te tun lai commissioner kan tiang ho soinan hian ayukt hi kan mang thina lok ani ero chonin public emo people tina nia house of the people kan ti chan lok sabha kan tiang chi deu khan lok ayuk ani chuan emo lok aikta kan ti chuanin people's commissioner kan ti don nge ni public guardian tiang te point sap trong chuanin ada theyang chu ti chuanin lok ayukta hi engtin nge ni india rama hian aron din chuadan aron chor chuadan tin anei tlai pol kan ni nge ma sapol kan ni ti lai bora te kha khoin min han ri lok ta cha ni lok aikta kan ti ang chi hi corruption do tur an ne wang hianin ram chang kang jok le corruption du lo hoi chuan an ngai poimo khop mai sarkar a hian thunei na nei hianin kan thunei na man swal hi ol em maya miram a poni ve tho mai chewan chan ram chang kang a chuan khami ven na tu khan hetiang body independent body hian lo siam to thina abul tan na tak chu Europe mar lampang Scandinavian countries anti mai Sweden Norway Finland le Netherlands Denmark anti ve kutu nai thenga ram chang kang ber le corruption claim na ber corruption index anti apo corruption claim na ber le ram chang kang ber ate kwan kum zachuang dai atang to khan an lo din to chu sap trong pon mang big lo ombudsman ti ne hi khovel pum ombudsman ti helara mizoram india ram ange po corruption te na sa do anan du khanin enge ming kan pe kang ti kha an debate ve na samaya ombudsman ti depo kha man han tum verum ruma amaro chu sap trong pon big lo mi trong ania mani trong ngai mang antita ani turania central afwan chan lokpal antita state ami tur hi lok ayukt antita lok ayukta te mai ngo bizo ramani boka lok ayukta antita chuan khatia mun khovel mun sang sang a hian hemi movement hi alian ve me state danga bo ram danga po anti ve thova india ma po hianin sangkha ja kwa somnga chove nga rukti chovela tang khan moraje desai hun lai tang te to te po khanin constitution amendment emo hetianga independent body siam hi chu an lo nor to second administrative reforms commission ate po
recommendation te polo om to ni amaro chu atak ka handin helo ha em maya sarkar tan hianin an mani ron chui thei tu tur an thu noi om silo body chak deuh mai han pe ka kha kharsa an tia chumi ai chuan central vigilance commission ten tia an pe health quality han an ti an tia chuman chuanin atlang lei theilova amaro chu hei movement lian tak tak lo chuaka pol sang akan sia la ber mai chu Delhi chief minister nita Arvind Kejriwal te ho le khang mi poimo ho anan be tak tak khan mi puin an support boka sarkar khan tingai na thelova tin ani la khan in thi thlenga chung he te khan lo in huam bok sia chuan lo thailo thila sarkar khan in action alaveta parliament asang ni som pakat khan lokpal an lok aikta actu an lok pas veta ne chuan khatiang bok khanin tira chan central kho khai convictor anti line than kat khanin state than kat khanin lok aikta he lo nei to sang nge nge chu ba ka he chu state subject ania state thilania parliament na etia central na direct on control chana diklawang kan federalism te po khoi thelom an tia wang khan he chu state in an mani state tina kum khat chungin danan siam vector ni la siam lo la nei ve lo ho kha chuan an ti ta chuan danan siam ta tum chara mizoram po sang ni som pali khan act hi chuan pass dek to ma se kum nga deu tho khachu ataka khar kan chantil le thelo thu khati sa kan chantil le thei ta lo ni om takane chuan sang ni som pa wa ero kha chuanin min Supreme Court case antita angati state than khadi alati velo antia kan chief secretary de ho kha Supreme Court hana ko chen mai engtia ai siam non undertaking peru antia chumi huna kan tiang antia chumi huna chan kal le ro antia kan chief secretary de pokha Supreme Court da khan ve exam ngen kal ka hello na state danga poni ve nual thovani choda chuan lo theilawin state tin khan dan khan siam ve ta he mi lokpal an lok aikta act zul zui tho khanin an mani state di katan lok aikta akha an siam ta vekani chu po chu ataka han santi rakha harsa anti venuala niang ti chuan tu na hi chuan indiram state zong zonga kan nei kim vek to ti na ni mo ti chuan in mizoram hianin hei kan soitak ang khanin sang ni sombakwa March ni som pakhat atangin a ding tan to nia tuna kumthum mela mudon tan to thale me akhen kumthum atling don tina anita amaro chu kan lo hriat danin nge ni in dai lo hle maya ni dan tur phung hianin alading lo vio ni te po hian kan lo hria mo hey ini chairperson nangi omta inoi hianin member pahni le secretary chung te po chu engenen la ommu mal lo ni ten kan khia tin investigation wing te ten registry wing establishment mo khami wing te tin prosecution legal wing te pola om tur ni om takania khan engeni ke ma ni tuna kan din hun che min han thil chiang lok ta che ni state danga hi chuanin body lok aikta hianin member chairperson le member panital hian om de veka achan chu member pakhat kha judiciary lampang mi ni angai high court judge retired to te a member dang pakhat lekha IAS retired te anda deu bera a chairperson ka chu IAS poni thea ma setlang pi thuin high court judge le chief justice ne to te anda deu veka mizoram hian engem awangin high court judge retired to te kan nei lo bok nen ki hi menon da ve te miela bihar ate vigilance lampang lo khoi tu le chin chang hre dewa min ngai wang te po ani ma na ka hello le chuan kha athu nei tu tak tak chon ni ta high court ang tho khanin bench te po khan ngai kha ka thu lo rel tur kha lo ni ta tin chairperson hi high court chief justice ang turania member te kha high court judges ang turani ti kha dana khan chiang takin an ziak nge chuan an noi lampang khan
commit chairperson le member ingot khan nan thok thei don lo pui tu toran mamoa ama separation administration akhan secretary antia secretary po kha sarkara secretary ang level tho tur hiania level 14 kan ti ang chi aw ka amara tu na secretary po kan la nei lova part time in law and judicial department officer senior do pakat khu part time in meron pui ve a chu chi ni mai noi lama pe chan officer kha kan la nei lova deputy secretary mor kha chu sang sam turam khana soi ve de vai tun thlengin ataka ala ron lang lova enge mo chuan cabinet da de chuan an pass to niom chuan ka ria chu administration lampang le aru kolpui achalo ni ta se apoi mo le bera chuan in investigation wing khanita kha kan de nge turani a DIG level veltal ani turani a director rakha chuan hnu khan SP te DSP inspector le khatiang kha maza dom turan nita chu investigate inquiry wing kan tita kan dana point zia khapa mase hi kan la nei theilova len nei theina tur chuan in heta sarkar hian deputation in offer anon penga tu tenge deputation local do police officer ji again police officer ka lo ten ve man non lova to sa experience nei to sa record tha kha minga ron thonanga chu jeng ka lo thlanga ka lo appoint nga chuan inquiry wing ka lo set up ve turania chu tu na hian fiam thuin constable pakat po min la pelawa chewa chan officer hi kan la nei lova inquiry wing hi kala nei thei talova amaro chu dana khan CBI po imang theya state sarkar in police officer any special investigating agency ke imang the ni anti awang khan ACB hi kan han mang ve lob boka kan thunoi oman ni lova ani ka chu sarkar thunoi oman nia sarkar mit me ven te polongai mai theya ke ni mit me ve ai chu sarkar mit me ven te po alom na jok te po ani mai theya chan na hi chu kan an tho tir ve lob ba khe samthum pakwa hi kan te kap to chung jinga chuan preliminary inquiry te pon ti ve nuala chuan investigation tak ti tur point khe sari chu preliminary inquiry ti zo hearing te kan ti zo nuwa khan khe sari vel hi chu tu na hian anne na hen pending ani khami an ti zo po khan kan hen aron kal lenga ron submit lenga chuan kan lo examine nga kan an pu mo ta kha thilan ti sul nge ni ti kan rin kha chuan kein head of prosecution wing khan prosecution special court launch turin thu ka lo pe ve thunga ma se kha prosecution wing kha ala function thailava so that son director te public prosecutor additional public prosecutor ti ve kan nei ve du amaya so ta ro chuan assistant public prosecutor hi Mizoram Public Service Commission 3 lakh min phal sak ve a chu kan la masaber la kha exam atilea Mizoram Legal Service la mahani min son le tamaya anoi mi kha wa nei kha takin kan han dil le chu chan mir puita chu kan din mun chu ni maya he ta clerical job po khanin kan la nei me ulova deputation in assistant pakhat hi superintendent ngi kan la UD pakhat kha assistant ngi kan la chu kan accounting vel he khoya contract in UD pakhat kan la pakhat deputation kan la bak jong kha chu provisional employee anti ho kha anita driver te pion le LDC kan ti ho reng kha chu khan min lo khana han strike ke ni kha chu kan code der my office atu ko office an kalpo tu ma kha min lo boy puitu tor pon om lova ka PS ro chu deputation na local ania ani khan min lo boy puya ek ma chu kan tia he kan report te po kan finalize to governor ne na submit tur ania na hi chu kan nei ve ne urenga ten chu case lo lut to ki om ven zeu boka office mi ngalo din ve kha chan na hi chu lo om ve zela tin khat tilai khanin ne chin khani soinwal to thowa inquiry investigation wing kha ta khanin nangma ania pakhat ma nei la nei si lova ti chuanin SCB te tin CBI te point mang thei ti khani ta SCB chu in man thu te pokha in soita no ti chuanin CBI te khan mang don ta se heda state sarkar phalna khan la le khangai om sia thil han ti tak tur khan kala khan har san na kha av om thei tho mai om re khada han har san na om pakhat chu dana khan dan kan an siama khati lai khan MZP te kan NGO khan phur lai khan ya
powerful thiang berin siam angan tia wang khanin direct tak khan power khamin han pedeu min han til lok ai ta khan han pedeu chok maintenance CBI te po mang thiang khang zong zong ka state investigating agency re ka mang thiang ti kha dana ka chan han khunglut ve maya assembly pan lo pass ve maya amaro chu entirna chu ACB te po kha ka noi oman nitlat lo ma na ka juk pe a kan thok lo wang chon lati em lo wa an ho tu te ne na permission kha an lo la le zel thoba chu diam pokin CBI apo kan juk ri fara he case poi model ACB ta na han chai shrom deu tur politician le kan million zual deu involved nak te kha CBI kan an ri fara an director te le he mi notice lam pangron ho tu special IGT areng te bokana in bia an ni van lo phur khop mai ke ni po all India level organization kan ne Mizoram a hian tu main general permission min pe tu na he kan withdraw to a ke ni chu dan dang nuai thok kan nia kan phur khop mai an tia ma se permission kan on lag ngai anti ve ta thovani Delhi Special Police Establishment Act aw ma chumi nuai thok an nita CBI chu an ni apo khan central sarkar a thok ho hey central minister te central nuai officer ho investigate tur an ne wang khan state an thodon ka chuan state sarkar permission khangai ta ne chon state sarkar permission an ron deal ta state sarkar tan ka chuan kan jugri far te la kha heng lai kan ti thangam lawang ti kan hlat au ho chi kha lo ni ve boka chewa chan se sarkar tan po permission lo pe ka kha anuam lem lawaniang ol sam lem lawaniang mizo te hian lok ayukta kan han tia ta lai kan lam chiang ang ren khop maya lok ayuk ti tur lo ni sia lok ayuk thu nei na hi enge ni min han thil chiang lok te che mi vaman theina na yem zela mi va khung theina na yem ti lai bor te po khamo ole ne lok ayuk thkan ti ve mai nge o dang beri ti to chuanin ne lok ayuk khachu investigating authority ani ma zoka special court kan ne ya hemi ashem na tak ti tur chuan atopa conviction ti akha chuwangin lok ayuk ta kha chuanin complain lo lu in mo ama thu point case kha asiam theya chu a investigation le khami a procedure kha chu a sei de dona wangin lo reiter ilavela tin athu nei na kha chuanin mi shem thei na kha chu zel tan tir thei na kha anei lovani zel tan tir thei na lampang kha chu ama ro chu hei sarkar na thok te ani kha chuanin transfer turin investigation ten lo ti boi don e chan sarkar transfer ro ti in order pe theya state sarkar kan kha chu recommendation e wangin alopom lo the apom lo ro chuan tharuk chungan kha comply tur ani comply lo chuan in assembly a report submit ti te ani a tin hemi corruption thila min property emo thil alo lak khom kha assist the ni aman sak the alo forfeit the ya khadeng tu khan order asiam the ya account po a freeze sak thai na mo account freeze tur che hi kan akta hian aziak lova chu ngai tu chen angai mai the khalai tak kha ka soi kan soi chiang ngap wak ngam lova kala khoi che lova account freeze lampanga kha chu tin enge mo ho mai te mai ang he high court na po wara nei ang contempt of court ti ang reng min lok ayuk ta khaza lo tikin lo ti sela lo ti buang bar jong in che sela sem theina kada jan lung in tan ti theina chu anei ni hemi case pa ngai sim suma corruption in and involving lungin aga tan ti re ti lampang ni lavin kami a process a khan tin kami evidence te an lo height ani point khakharon produce turin documents te ron dalu turin ron the da chuaka ron submit tur te pen order tek the na nakha thunei na ne ni kha tam ve maya ti ne tam ta ka oma lai ka chu zir tham fe chu om ve don ani chu thunei na khamo ti chuanin thu boiron thelu dan ture mo engani mi varon report dan ture mo kha khalai kha a chiang de uzokin min han thil them
o ne ke ni chuanin simple te in or some te in complaint on submit thei dan kong kan zau tak kan hong ani plain paper apo zia kinan on thon thea badak penan on thon thea email apo on thon thea tin kan website apo complaint lots na tu kan siam ve kan ma ni ron kal kher ngai lavin post station po ngai lo fee sen po ngai lo or some te na ti the ni chu hei chak ba u nau te chu nan ron mang ton nuala mi dang hian la mang lem lo ni in ka ria fee ngai lova affidavit ngai bok lo state dang a chuanin khating khangai ve nu kha chu high court kan process dang hian follow de veka ke ni chan man ve kan an tum de chena ma se tianga kan open point nan on complaint thadula tu na som thum pa kwa vel case kan ne ya ilatiri lawang kan te kan lakhe kan ni lakin a case te lo tama case mumal lo pui pui midang an huat awanga case dik lo deu anon ti ang chi te om huna chuanin kan lo invent ve thena tu le anju pu mo tu rate thawang ho na tur point khatyang restriction ka chu kan la siam do tho chu karinga mi in thil lo ti sual ti kan riat chian reng po kha thu buai wa thelu emo wa report emo kha tam tak hi chuanin an khe khop maya boilo na tura in ham boy ai chon ngoi mai te han du thina ni tin chu ba kha a hek tu a kha enge ni kha mi sual khanin enge moti takin a thung rul lenga engmo a chunga a han action te pol la theya nun na tan te pol la om theya khati ang kong a khanin enang mani lama tang khan aron report tu a kha in thup sak thine kha zona poi mo deu mai ne kha lo mom khop mai mi theng ka thian ne hian hriat lo wangin an lau thong te po ani mai theya tin amasain kan bible a khanin asap tong lampang a hi chuanin do not bear false witness against thy neighbor ti lampang khanin ka ria thu se tu le ma vatran kha pa chu ne thu som pe ka khan mi dang mil thil te sol tu te va he kha a kok lo reng thil te sol tu te va he ka chu khwale tu thani na kha ani zo ka kan sa khuwa ko sha din jitin na poni thau mai complaint on submit ron thelu tu te ven him nahi kan mo phurna a kan ngai ve ke ni po in tin kan dana hian khang ho ven him na tur khawm ve ani pani pathum oma pakhata chon hai whistle blower protection act oma chu kan mang ve ta ani anni ho kha kan ven him ngai ta witness te po thu se tu te po kan lo ven him ve kha ngaya tin sarkara khan thupek kan wa pe ve the ni heng witness te hi anni khan kan hlawe men nge ni men ron thung ru lang ti ten hlawa anon se ni chuan sarkar lam khan emo police ne na khan hi ven him na lo peru ti te point order kan pe ve the ni kan dan na asoi angin tin inquiry chung hianin ti luinain kan ko lo ba witness te po andu chuan anon kal thea ti luinain kan ko ngai lo amaro chet investigation tak nu ero chuan witness turing kan ko ve thea ki ma ko ta ngei po kan ko the maro kan ko khan an local na tur an da kha kan lo pe ve vek don ani chu wang anita na har sat na siam lo ram kha kan tum don ani complaint submit chu na khole tui mi atu te pon mi mal ang le pol ang te pon ti khan anron submit mai thei ti na ni mo theye anang complaint thei vek ani chu kan lo pom vek anga tin pol ang pon anon ti theya pol ang ero khachuanin criteria om thein karinga pakhat chu he registered society kan pol kha registered ani khachuan legal entity kha anei shuma khatiang ni lem lo register lem lo te pol kan lo indin chopa po khanin office bearer te khan an ming langa ming sign in aron submit khachuan kan pom em thomani ti hen hei social media corruption kan huat na hi kan tar lang na sa a chu ti role ro chun case ro chu alu tlem view maya hela hian engemo enge ni ngai to nai enge ni ve zong ha nei hi hei chu ril ro chu ana angrang thing khop maya WhatsApp ate po kan lo share ve a tin TV ate newspaper ate po thu soi na te a pulpit thleng point tu lai chu kan soia corruption na sat zia kong an siam that lo zia te amaro chu kha atakin complain here on lut thei thil lova
chu thanem ngai he lo na ve de thina mingin he sarkarin ni na te min lo pe lo te min lo pe ve a kan organization la te hle ma se sarkarin sum tam tak vaibel cheter khalo seng ve sia mani pokanin thiam lo thei mai donin ka sia chaman chuanin khatiang thil swal na kha chu complain on submit sela amara chu complain submit ti le ma khan ai kan ti dan tam tak tu na ron oma te po hianin khoi lai report te mo that it party information mang ringot te hian ron ti top thina tin thil hui tak tak te a copy ron siam ron thap submit top thina kha chu inquiry le te khalo har sa thina chaman chu inquiry complain on submit tu ri chan mani nge in chanchin bo tang an hu ania mo khoila report tang an hu ania mo po ni sela an mani nge khan logic study ve sela a hun aten kal theite ni phejan do thu sa chuan an mani na an juk mu da na kha mit ne na tang kop khan complaint ter on submit selang chuanin inquiry ti kha all sam don ani hei ei ruk na do tur anita lok ayuk himo ti chuanin ei ruk na hanti hlem hlet na kan hanti a hi a engchin hinge moni chi le ti la ya po hi soi fia tul ve riaven ka riamo khala ya kha enge ni I mu dan le ngai dan min han thil ta cha ne corruption kanan ti hianin mizo tonga hi chuanin ei ruk na kanan ti ngota hi chu azim lutuk deva achang chen kan duam deva ei ruk na le hlem hlet na te kan han ti ala huam zo tok che lo mai the hei corruption chana huam zaw ang reng khop mai khatiang ei ruk na kan han ti kan hriat dang mai chi kha chalo tel ta vek po ni sala tham na vangiat po kha la chi alo ma se tham na vangiat po kha corruption ani ta tham na lo pe ka po kha corruption chu atling thovani tin contract he kanin pe mai maya tender lovin emo restricted tender to light tong kam takin amotor chiar sa ti ang te kha corruption chiang bang anita achan chu dan kal bang anita kama se khang pu kan huwa kan ria kan complain du chuang lova tin na tho tu tam ta ka hi thena chon vaira ma ten ti thin dan kan lo ven ve thena chuanin na hi an tenan kong siam tu te kha emo in sak tu remo ax project aliana ma se mi tam tak ne na pe kan du khan apa te in an ti sang thina chu mi tam zo kinemo capacity theina sum le pai nei tlem jok te pana an lo tho ve theina tu khan an then sang thina khang te kha phal ani lova CVC guidelines a po phala ni lova po kha corruption thovani antenan chu mizoram komlai khan secretariat a sonin ka inson puita kan secretariat a hi kum khat chuang kha kan sajo to ti si khan ta private in a khan kan in sem lo dar khan ya ke ngai po kan thunna tur kha ka chang lova kan an lut tha do na an boi thak khom me kom chak tor pathum hian secretariat main building a so an lo sa alo nia a room number an ti dan jong te kha rang vek me mi bon na mi local ta se helai room pakhathi room number he hian nia ador lekha jong don ta se mu har don lutu tam tak omang khatiang han kan then som chi na han de bo kha corruption che kha chu ati na ani tin thil kan lei donin emo kan shal donin quotation angai ta competition nom turani fair competition nom turani tin sarkar bungrua le assets te hi kan lo tu lo de kan lo siam te po om theya tin khami lo man that la ve mo lo man lo te po kha lo da troll mai te po kha corruption atling ve in ka sia tin kan mizoram corruption lian tak pakhat chu lan compensation ni sarkar hen ram hi alei turani lo ram nei tu cho top ko jan sarkar ani mi puiti ayo in ram hi ka ram khanan ti tak nai ni na taka chon LSC ka nei po in alwa ho tu ka nei chok tenan ka nei chok ani LSC terms and condition hi enila cho disa sarkar layman ka pe anga chumi chung chuanin hi ka lo mang ho the ka lo mang the ni ki mata angin mars at tak ka nei tu chu ka nei lo chu vai sarkar ne na ka hal the lo sarkar in ka lei the lo amara mani state dangami ni ro chon thudang ni sela chu wang chuanin sarkar ni malram ama moni chuan
Land Acquisition Act oma chumi dan mang chon acquire turani compensation or chope ka ngai compensation po ka hata mi then ka tina du an lo pek me ni lo tuna case pakhat kan ti CBI inquiry tura kanan ti sarkar la minan CBI han ko luan la du ri si lo pakhat api chuanin kong an siam na tura khan ema verification amlo mi ang mazad ne na khan aski ma khan lan compensation atel turen oti khachiang ta kom chung khan khang ho kha an ko kho ma ingzan nge raman nei te ma verification amlo an lo sem ve tamai ni khatiang chi de kha corruption lien tak aneta tin advertisement chua lova na lak he tun ma ka chan na ti kan dil lag deu mai maya atira MR te kan antia chan anuwa regularization lo ngai le backdoor entry anti maya hey vairam ajan high court le supreme court te pen ruling hitam ta ko ma khatiang chi hovalu reng kha chu regularization po thailo achan chu at tro bula kha dik to lo sarkar in dan lo nei pon kha regularize thene lo ti hi dan court ruling ani mizoram ro chuan dan mumal kan nei lo wang ka tiang khan backdoor entry in kan ti kan tu sakjong kha MR in kan han ti choden den na lo rei de tela regular an lut me competition khom lo merit tom talava chu zan hong thui tak ane tu thleng pen hong hi an nei karinga amaro chu khatianga MR mo kan lak dan tu ra kha sarkar khara duang tlak silanga tu na ro chu na duang to a ei kan office kan han hon velai khanin sarkar lampang khanin regular la kan rem ti silava MR lak tu ren ron te pion le driver ti te po kha kini ka jan fair devati kan tuma aboi thak mai ni tam tak so nan ti chuang lo ti khan an du jong khan lo thun te po ani ange anu ero chuan hei subordinate service selection board kan ti mani an han din ta an niam de ho wa kha lo la turin valom MVO ka lo ti lai tu na hian advertisement a hian ka mule ta fo ma ai post chang kang de ta po kha department mal khan advertisement an lo chua ti khan an lo le mai don chuniom ta kan ani khan ngen ti tak ti po hi ki kisong ka va fe phalowa investigation lampang ha ke wat ti ngot thei big si lova case alo lu si lo chuanin chu kan din phun ani mimal ram sarkar ina alei hi chu atam mai si khang khadan bo chiat na alo ni reng mai ti na ni mo mi rama hian sarkar ina mimal ram alei hi kala helo renga an mani state chunga chuan achan chu state sarkar kha ama state chunga ram nei tu ani tlatani kha arama kha mimal nena tenants nena azuk setla azuk lu hotir ani maya chuti ni chuan complaint thelu turwan tam thei don ngai ve o hey RTI te mangin kan han zot ve thina tiang khanin nge ni tender chualem lowa na pek khalo tam em mai box siamo contract na pek ta kha khang zong te poka complaint thei ti na ani mai mel ta a India ma corruption hlurna nia soi Bihara kumsom thum palizet mai zu oma ti chuan Mizoram nena I compare dan I mu dan kha ria ta chak om ria win ka ria khongain khalai kha min han ril ta che ni Bihara vigilance commissioner ten ka zu om vea khalam pang boy pi to pola te ka zu trang vea ni Bihar chu state lian takania mirau hausale mere thein kar latna nam sang le nam niamin hauna na sadna ram house si re thei si anita chawajan corruption kha atama tam tur po ania timayang entina corruption lo tron to fertile ground kan tiang kha ani ve tlatani maro chu kan thirwang fa kan en hianin ka tho chu zonga ka experience ate po corruption de chu amlo ti wala ni lova masik Bihar corruption ai hian Mizoram corruption hi anasazo atam zo ka lian zo ti lampang ni lavin corruption hi chu anasazo ka ni Mizoram a hian ti su ka ngai dana ni
thlat me na chu ti ri chuan in India rama hian Mizoram hi corruption hlurna bera ingai tin ani theiam Indiaram state tin hi ka helova ma se hei tlang pui thu gan an siat dana chen Indiaram pumpui chu ngai dan kan nei theita Bihar chuan kan sachiang le zuala tin tun ma tanga kan lo hriat chuan Bihar ang devin Manipur te Nagaland te corruption ana san ti hi chu kan thachina khati lai pe chen Mizoram kha chu kan da sang ani ma sala ka mu dana hian ma honest assessment ti mayang chungring takatra kai tua ka mu dana hi chuan corruption hi Mizoram hian anna sabera tu kena han soitalo kila jing exercise lak pa in puman zuala thu soi ka ngai tha ani po khan ati ve tho maya medang te po kha akod ve thova min Mizoram hian corruption anna sabera ne tia chu chu soi nom lo viau ma sela apom om tlat maya chu mi do tur kan lo ni box ya do tur kan mule mang silo ro hi chu abe dam tha ka asho matin han sui tamai mela ka na tang te po het ban te ke ru het lo thok rum thina ma se bang ta ila mi puitan thatna omangen sarkar tan thatna omangen ti ka ngai to ban em hi chu kala het I khopa corruption tam si in hena complain lut claim lu tuk box si achana chuanin corruption hi kan hotok lo kan hotak tak tok lo awani mai omve enge ni khala khan ngai dani nei chu chia chu corruption hi kan thin lung tak hian kan hotak tak lo ni in ka ria hetia ke mani involve lem love ma midang ham thatna tura corruption an lo ti vak khazu kan du lo hloma kan sei sela ma sala atak taka hian kan ju kho pe lo ni berin ka ria tin ado phei ju kan do thap ngam lovani hi mitlem te chon omanga mi eng bazat ti jok te ang kan soi huai sen lu tu palange chuma zat corruption hi kan thin lunga hian alo lian khop maya tin ka ngai to na hi akal thui khop maya tun ma te po khan dik tak chuan nei to na hi corruption hi zol te zela poisa te lo tama kan in rural dan te alo troi ta em boka tun ma po khan kan society hian corruption hi chu omani tun ma ti la ke ni no pan ve hun lai tang to khan experience ka nei venual maya hei bazar atun thai hianin bazar khan kalte hianin thil kalai don hianin abu kan bukhisan phur takin kalai thin a to devani point kalai thin ma se buk ni mang hlei lo ti hian han te han chep franga a tel ten han siama ti rungot te hi karil ru hian de uthina chan chu kha ngai ngor ngor ha ka ju khuani lo ba kan ti du na chana ka chu kan thin lung chu han corruption om tlatani helai mi nei le helai mi nei ne khan compare thelo na turin heta chengai nan zuara de za thi heta khati za da kha chengai ka zorve thelo wang khan a system ha ka tha kan maya nizaro ko blai po khan hei hi weight and measure ho thil local chungcha han finance principal secretary kan ina khanin sei teu mycology ke hi nam dang laka po kan ning chian na ni hei nge ni kha lo dor nge ni kha nga lo dor ina kan ning ati thang bok hian bazar kan thil jordan buk na le te na mang lovadan kalai dan kal hual ania India ra mahian hemi weight and measure dan hi kan nei na rei to ate dan tu te po dana om thlapa chumi enforce tur chon weight and measure department te po kan ne cheti chung chon bazar a hian wal out takin ate na dik mang lo hian te na po mang lo hian thil hi kan in doring kan in leya he hi chu kan tax kan chung rilak corruption len wang ning ka riang ngon sei le lokanga karil ru alen em thina wangin chu tianga proposal ka submit chu ka proposal submit hi an sarkar in chief minister in a reject thi ka the hriat ka nei lo tu na chuan alo poma ka implement tak dona alo sak tatal ania withdraw legend thu dang ni sela a reject thuma kharo kha chu helai weight and measure chung chang ka proposal kha a reject ta te bizoti da no lo maron ti tamai kha tu theng hian ka thin lo a hian oma tin ka experience chu bukila ate a tui chi liquid ani kha chuan o liter zonga te mai turania as
a te chi a sei zong e molen zong te tur zon ti mai tur ania tin kan te dan he a scientific lo lu tu ka tun lai 21st century ya en tin an bu vok kan te chu kan lo chang kang ve te dewa tun ma sum kan te kha ka sum le sum chin thau vio don ni ma se tu zan in chi sane ma se kha al accurate jong lo ba adang om lo ni zon thu dang ni se la mo lam khat ai nang lawang bok khan tin ka la ria rang chu ban han ka soi to wa re ka kan tle ro line bu fa hi kan fa ya bu hi kan fa ya ai zo la han kan phura chu chuanin kan mo thil sabun dal le ing mo chi te kan le thina isayang khan kong kha che me mai sia khulai long rui kan on ka nat long rui ra chu lam pang ni sai min ema bazar ret ang chia khan so da loi pu ason min lo chang thina ni ai zo dor nei thil zuar ho khan bazar ret ang chia khan min lo dor ta ni heta kan kal phenga bung kon khatla bazar kan va thlen cha kan ha to ro pi si so ta ret ang thu kan te kan han sal thina ni ma se ante kha thling lo mai ni ke ji som panga kan phur kha ke ji som pakhat vel hin min te thin ni ta ber o min ka sia chu bazar kha cha ke ji som kha ke ji som pangai na va sal le mo ni anga a mana kha re ta kha inang ringa ni aran chu kan te na kha dik lo ni khat yak ka vai khat kan in ti thin rim kan thian ja ho kha an te na po kha dalda bom lian em mai among pong pur mai din po ding thelo kha ni kan min ti po so ve de va le lam panga om la khoi lai khan kan thian panga na juk nam thep thot mai tum khat chu kan te ti ta chu ti jung pho chan alat li lo na sama te lai tang so corruption ka lo practice te to ni se tro chu ge ngai po corruption ga khan ka lo lut ve mo khatia khan ti khan nam kha pakhat choro ni sela poisa min han peta ni khami ate anga chut ka cheng ni hi min pe chuang tlat me ka chut ve dana khan mase ka thinarim box si cheng ni kha ka pekir du talavane amaro chu garel do kha chu nuam big lo thinrim de kha re ga ko ho ka pa hen tang a lo hlaya ka sai masak ber chu khalai kan experience le cheng ni min pe chuanga ka return talawa ka ron hon ta me ka la ta me ka ti kha kapa rel ro na zele thinrim zia le min hau ngai reng lovina ru gru in he tiang hi iti to ngai reng tur ani lo te min hau kha kerel ru han athi thelo he sarkar ate chan na gan an thoka thlem na ju kan dong lo ni lo thlem na tam ta kan tong ve ni he mi thlem na ka to na piang hian kapa ina khatie min zil na kha ka thin lu a het a lo lang sia mai ni chu mak ang reng khop mai kapa chu o trong kam thiam ta ka mi han zela han ti vel chi khan ni lo kha tianga athu soi rel ru thin lung ta ka nat tak me an na ti tak me min thil khan ka thin lung hi ne me mai chu kan sei lang ve mai me ni je anga inom hle mai e ruk na hi chu kan hokhop maya mizo mi pui te hi e nam tha anni kan ni ka ti tlat thina kai chu ti chuanin hei tun lai social media han thlir reng hianin e nam manga ina le dik du na thang thar ril ro henin tu na sem em mai ni amaro chu ni china kan soita ang khanin atak tak asasea lok ayuk velamo khatiang complain han thelu te kha kan ti mangtlat lo lai hi anna chang kan khiat lo wang te po hi ani o mange o katia ei ruk na do tur hian enge ni poimo berai khiat le pakhada chuanin awareness campaign kan tia kan ngai poimo a mase sum kan nei silo kan budget hi te a kan budget a hian ko adana chuanin charge expenditure ni hei high court te governor expenditure ang thoin lok aikta expenditure hi charge expenditure nuai anda safeguard na tu ni om tak hian mase ataka kha budget allocation ha tlen te zo min pethin si kan in dai chuang lova awareness campaign te nei kan du thina kan ti thei to chu hei khoi mo NGO te mangin tan puina in signboard te kanan riak ve a khatiang thilakha paisa tle manga jong kan pe a tin koshan KTP le nge ni koshan sang salvation le EPC te pokan mangzela khanga te pokan nge ni
awareness campaign te ka hanan ti ve ma se a then chin a khat lem tu ka campaign nei tak tak hi atula sum kan nei si lova publicity ti a hian noi khat vel mo kan han nei ve khami tang han noi khat nge noi ni te kan han nei ve khami tang kha chuanin rampum hua pamit tuite ne na o han sil tur kha chuanin atlem lu lai ve de bokaten ati tu ra hi meeting hi kan latlen boka ta tho tu he tam lu tu ka ti tu he tam lu tu ka in budget hi tu te siam nge a budget proposal la kha chu ke mani kan ha submit ve kan requirement ang khan chu mi te po hey ACB ate hi chuanin secret fund te pon nei ve ne khatianga min aru karala mi thil te sol tu te anon report po khan reward ten lo pe ve ne khatiang te po khan han deal ve thina kum ma se bera kha chan nuai khate mo chi min pe ve nuai hen min pe du thare reng lawa he te po min han ti bo se ka finance ani maya chitiang chuanin proposal hi chuan han submit ve thina he kan annual report ten en chuanin kan proposal submit le finance na men an pe ke chu in thlau ta kan ne amaro chu mishing te kan la tlema na kan thok tak tak thailo wan kan expenditure po atlema claim te meron pe ka khan eng tin te ma chang kan in manage ve thei ma ya ma han la tak tak tu chuanin sum te po budget te po kan ma mo chu chiam thila te chuan mo advertisement publicity awareness campaign ti ang rang ate po khanin sum te chuan om deu selang tu na kan din hun ang po hetle mga zong chu kan del venga tin mishing te kan nei tambe chuanin tin kan ni kan omlo nei point private mani te po kanan soi hova mi fel tak tak han ti pui chang kan ya khatiang ang tun laya hey mass communication kan tiami khatiang ho training de MZD wat pon lo nei khatiang thalai fel tak tak te khan oma sum tle mang zong chu nei in la khang ho mang khan campaign te hi nei tai la corruption that lo zia corruption wa kan ramin are thei pha zia kan chang kan na tur kan ti chuan om na sat zia te hi han puang chuak ve the lang chot avan thado nen hetia mi vamana ko ta prosecution te lung ina khung kha chu lo thil ni sela to ba chon kan ti thawanga chu ai chon a prevention a khami lo dan na tur kha malak hi acha om ka ti tho sen lo hi omani dik che chon hun tam zok han nei po chak om khop maya amar chu tun tuman tan chung kan du tok chho to don mayanga tuna kan han soiba ka khan han soiba ka khan enge mo mi puin ne na han cha du le an thia da tan poimo iti te min han soi chu sak le lok ta che khon ni e soi tur hi ta ma kan soi thiam thin lo kan soi boi de noi thina soi tur hi ta me maya mi puite tran puina democracy a chuanin mi puite ro rel na mi puite ai o te ro rel na ania mi puite du dan hi alal ber lo thei lova chawan chen mi puite hian corruption hi kan du lo tak taka kan do ani chuan politician te kan hroi tu te ringot kha kan ju dem tura po kangai lova andi po khan mi puite du lo ang zong ha chu an tingam don lova ami puite hi hanin siam thapot mai ila chuan du chu kongro chu sizong in karinga tin he ki ni te phei chu kan sei to ang khan kan la te ya ming chawa ding kan la nia mi hriat po kan la hlo lova tin thil ta tak tak thei tur pen kan la om me ulova kan ti thei tur tam tak te po hi thil dang dang awang hian doin kan la ti thei lo ania chawang chuan mi puite tran puina kan mamo kan han dil ngal boka corruption do hi mitin te mo phuna ngai ta ila keini hi alo khai khom tu lek min ngai ula complain all some te thelu thei ani zia kan soi chiang to kha ron mang tang ka ila phusaina te social media te corruption chung kan sei te hi tle min hun han pede wila amuna kan kal the ni chona tha kan kal the lovani poin khang kan thia dang ang kha omje nei devin tunge ati swal tu te po kan hriat thei chuan soi lang thei ta ila juk chui kha ol sam dona chawang chuanin corruption dona konga hian lok ayuk chau ne lavin mi puite kan poimo a mi puite hi kan poimo jok ma hial ome chawang chuanin vena thiam lo de vakaron soyang te kha ne ak tak
ตะกะเราจันตีระกงชากันโซทลานเทนตัวระอินจันปุยนะกันดีลอันนี้กันรำอาเฮียนไอรูกนะเล่มเล็ดนะอบเทนตุรตานลกอายุกันในเฮชัดตะกันท่วมจักอ่างายจุดตาจวนปอยโมเบรจูมิโซรัมสเตทสุรคาร์อันนี้อันสุรคาร์นักกุตทากเราจวนข้างอาคารตีไงนะเอาลวันนี้ดิจวนชัดตะกันหันโทเทนตุรจวนมีปุยนตีตุรจันโวกันเนี่ยกันตีตุรจูพุนลุงอ้อยไม่ลวินโซเชียลมีเดียเตอังลุงอ้อยไม่ลวินสวยๆริงอดลวินลกอายุตาเฮียนเจียกินกันสับมิดอ่ะดิจวนอัตูลนี่จวนกัน security เท่งนั้นนี่เห็นมินวนสักโดนะดิจวนอัตูลนี่จวนนินpolice เตปเวงตูรินสเตสุรคาระอาเฮียตีร์ไม่โดนอาลาวนี่อาลาวอมแรงลวันนี้ดิจวนวัดสับจังตักเงียลปนเทลูติละอันนี้เห็นอันลาวปมมันนี่กุดเจียปนข้างอัฐิเวกันนี่ตีแต่ข้ากันหันสวยเบลชาเลนี่เสละลกอายุเทcorruption โดนันอิมังจังกายเจลังเลขาธิจินข้าตุนจุมมิโซรัมลกอายุ chairperson กันกรมนะกันรตีชัวไทยจูนี่แหละพดไม่เตะเส